Hey, hi everyone. Hope you're doing okay. So today we have a pretty big text and we'll talk about rules in shopping centers. So let's begin. There are lots of clothes shops in the Blue Water shopping center in the south of England, so it's easy to find fashionable hooded tops for sale there. However, you can't wear a hooded top while you're looking because they're banned. The shopping center believes that teenagers who wear hoodies often use them to hide their faces while they're behaving badly. That's why the new rule bans people wearing hoodies from the shopping center. Baseball caps are also banned, and the managers at the shopping centers say that their new rules are working. More people are shopping there and troublemakers are staying away. The Blue Water Shopping Centre is not the only place in the UK where certain clothes are banned. Students at Maestick Comprehensive School in Wales are not allowed to wear hooded tops because the head teacher believes that they cause bad behavior. If children wear hooded tops to school, the teachers take them away and don't give them back until the end of the term. Most of the parents agree with this new rule. However, many people, especially young people, believe that these rules are silly and unfair. They say that baseball caps and hooded tops are an important part of teenage fashion. Well, this should be fashion, okay, not passion. And it's impossible to judge a person's personality from the clothes they wear. The head teacher of Cumshead College in south of England agrees. In fact, hooded tops are now part of the school uniform at Cumshead College. Okay. Many adults believe that young people's behavior is getting worse. One politician, Lord Ashley, said, "Children are 10 times worse than in the past." However, he said that in 1823. The generation gap is nothing new. Alright, so let's read it one more time. Бул текст негизи ушул кээ бир покупка кыла турган сатып алуучу жерлердеги эрежелер жөнүндө экен. Okay, so there are lots of clothes shops in the Blue Water shopping center in the south of England. There are lots of clothes shops in the Blue Water shopping center in the south of England. So it's easy to find fashionable hooded tops for sale there. Blue Water shopping center'da Angliядагы. Şu Blue Water сатып алуучу борбордо аябай көп магазиндер бар, кийим магазиндер бар. Ошондуктан ал жерде сатыкка модага туура келген көп hooded tops деген бул капюшону бар джемпер дегендей да. То есть капюшону бар топ деген үстү деген. Капюшону бар немелер, толстовкалар бар сатыкка. However, you can't wear a hooded top while you're looking. However, однако, бирок, you can't wear a hooded top. You can't wear. Капюшону бар толстовканы кие албайсың дейт. Карап жатканда ошол жерде айланып карап жүрсөң, because they're banned. Себеби алар banned, запрещенный. Тыюу салынган аларга. The shopping center believes that teenagers who wear hoodies often use them to hide their faces while they're behaving badly. Ушул сатып алуучу борбордо, то есть ушул жерде магазинде, shopping center. Ошол жердегилер ойлошот экен, что өспүрүмдөр, капюшон кийген өспүрүмдөр өздөрүнүн жаман алып жүргөнүнү бекитиш үчүн капюшон кийишет экен деп ойлойт экен да. Ошон үчүн капюшонго тыюу салынган экен. That's why the new rule, то есть могул жерде behave бул өзүнү алып жүрүү, badly бул жаман, өзүнү жаман алып жүрүү. To hide бекитүү, face бул бети. To hide their faces, бекитүү, бетин бекитүү. Okay? That's why the new rule bans people wearing hoodies from the shopping center. Ошондуктан
That's why. Ошондуктан жаңы эреже адамдарды ошол шопинг центрлерде капюшон кийгенге тыюу салат, ошол жаңы эреже. Baseball caps are also banned. And the managers of the shopping center... Okay, so baseball кепкалардагы, то есть кепкаларды baseball cap дейт. Baseball кепкаларга дагы тыюу салынган. Ban тыюу салуу, тыюу салынган. And the managers of the shopping center say that their new rules are working. And the managers of the shopping center say that their new rules are working. Shopping борбордун менеджерлери айтышат, алардын жаңы эрежеси иштеп жатат. More people are shopping there and troublemakers are staying away. Көп адамдар эми ал жерден сатып алышууда, жана troublemakers деген бул хулиган деп коебуз го, ошондой да. Алар staying away, то есть жакын жолобой жүрүшөт, то есть алыстан өтүшөт деген. Stay away деген ары тур деген. Staying away ары турушат. The Blue Water Shopping Center is not the only place in the UK where certain clothes are banned. Ушул Blue Water Shopping борбору UK'de кээ бир кийимдерге тыюу салынган жалгыз жер эмес деп которулат ушул сүйлөм. Students at Maystic Comprehensive School in Wales are not allowed to wear hooded again tops because the head teacher believes that they cause bad behavior. Ушул Maystic Comprehensive School ушундай мектепте Уэльсте окуучулар мектепте капюшон кийгенге уруксат берилген эмес окуучуларга. Себеби директор, head teacher деген директордун оюнда believes, ишенет. Директор ишенет, бул алардын жаман алып жүрүшүнө таасир этет. Cause бул стать причиной, себеп болот. Себеп болуу деген этиш cause. If children wear a hooded tops to school, the teachers take them away and don't give them back until the end of the term. Эгер балдар мектепке капюшон кийип келсе, мугалимдер алып коет жана семестр бүткүчө же чейрек бүткүчө беришпейт кайра. Don't give them back. Most of the teachers agree with this rule. Most of the parents, ата-энелердин көпчүлүгү бул эрежеге то есть кошулат. Agree, кошулат. However, many people, especially young people, believe that these rules are silly and unfair. Бирок көп адамдар айрыкса жаш адамдар ишенет, что бул эрежелер silly деген глупый, жана күлкүлүү деген глупый, то есть мындай мааниси жок, жана unfair деген бул адилеттүү эмес, несправедливый. They say that baseball caps and hooded tops are an important part of teenage fashion. Бул жерде F болуш керек, P-нин ордуна fashion and it's impossible to judge a person's personality from the clothes they wear. Алардын айтымында, то есть алар айтат, что кепка жана капюшон бул өспүрүмдөрдүн модасынын маанилүү бөлүгү. Жана адамдын характери жөнүндө, personality бул характер. Адамдын характери, мүнөзү жөнүндө алар кийген кийимден айтуу мүмкүн эмес. Impossible. Мүмкүн эмес, To judge деген бул судить. Соттоо же айтуу, то есть оценка берүү деген. То есть адамдын кийиминен айтып болбойт адам мүнөзү жөнүндө деген сүйлөм. The head teachers
head teacher of Cumshead College in south of England, agrees. Ошол Англиянын түштүк тарабындагы Cumshead колледждин директору буга кошулат. In fact, то есть, что бул предыдущий неме сүйлөмгө ойго. In fact, hooded tops are now part of the school uniform at Cumshead College. Жада калса, капюшондор Cumshead College'de эми мектеп униформасынын бир бөлүгү. Many adults believe that young people's behavior is getting worse. Көптөгөн чоң адамдар жаштардын өзүн алып жүрүшү, поведениясы начарлап баратат деп ишенет. One politician, Lord Ashley, said, "Children are 10 times worse than in the past." Бир саясатчы, Lord Ashley, айткан: балдар алдыңкыдан 10 эсе начар. Алдыңкы балдардан дегенде да, past бул өткөн, өткөндөн. То есть, чем в прошлом дегенде да. However, he said that in 1823. Бирок ал аны 1823-жылы айткан. The generation gap is nothing new. Generation бул поколение, moon. Gap бул промежуток, то есть айырма. Муундар арасындагы айырма бул жаңылык эмес. Okay?